You want some milk? And spread. Dos i'n ôl peth ta? I got work, mate. Ben bora? O'n i'n meddwl bod chdi'n cael dewis stori a dy hun. On. Os fi isio romanso Lisa, sydd ddim on yn deliver a boy on Fridays between 10 and 2, mae rhaid I fi mynd yn sharpish. Can you Bruno Cara gyda Roman charms, You know what? That boy is like an Italian Casanova. Really? Hyw. Can I use the computer to please? I fi crash at all. Gormod y pôn. Dallt yn iawn. Pam wneud i'n prynu newydd? Gyda beth exactly? Lefyn ni gael universal income dy mami a daddy bob mis? Dwi'n gael pres gyda nhw. Yeah, a mae rent ni yn mynd syth I pocket di. So, can I use the computer to please? Amhosib. Dwi'n ganol ffrau efo hackers o Rwsia. A maen nhw wedi cael fi allan tan dwi'n talu ransom. How much? 500. Ond, da ni wedi bod mewn trafodaetha dwys. Oh yeah, sut mae na'n mynd? Mae eisiau 1000 wan. So, relationship hera ti ers I lawr I adael yw dy hacker. Dim berthynas felly na chdi. Moch. Dyma fo ar y gair rwan. Ti di roi di ffôn ti iddo fe? Ooh, who's got a boyfriend? Sut arall da ni fod I negotiatio? Open this. Oh, shit. O, wedi gorffen da ti. Wedi cloi fi allan o ffôn fi wan do. Hey, at least you've been fucked by someone, huh? Oi! Liberty, man. Dos di a swper I ni? Nah, Pam arall ti'n gweithio I Deliveroo? doesn't work like that. I'm not anymore. O, tylaen da. Be nes ti ddwyn? Couple of chips. Allan nhw'n profi hynna, siwr. And a bite of a burger. No, dental records never lie, apparently. Sgynnu nhw'n dental records nag os. Shh! Come here. They know everything, Probably watching us right now. Be? Dyn nhw'n gweld bob dim, lle? Jak jeden mężczyzna może się tak często masturbować? Fi'na meddwl bod y cwmnia tech ma'n foes iawn. And it gets worse. Please, paid y dweud bod TikTok fel a hefyd. Nah. It's Lisa. She's got a date with the Italian stallion. Sut diwrnod ges di, ta? Awful. Traethawd fi'n hwyr yn mynd mewn, dim chance I computer fi gael ei fixo, and a twat delivery driver shouted how nice my jugs are in front of everyone. To be fair, sir, I didn't know it was you. Ha flwyddyn ti'n meddwl yw e? I'm sorry, okay? Won't compliment you again. Just don't shout at women in the street. Wel, dwi wedi cael diwrnod bach difyr iawn. Diolch I chi am ofyn. Ers I fi beidio cael ffôn, de, dwi'n sylwi ar y pethau bach fwy. Byw bywyd i'r eitha. Gweld y byd trwy lygaid plentyn. Dim drwy screens fatha chi'ch dau. Nes ti literally gadw glai mas o ffôn ti bore yma? A dwi wedi cael amser I gloriannu pethau a chymryd stoc. Should you come to stock? And is it chicken or vegetables? Da chi'ch dau mor stres, de, dwi'n meddwl y ddylsyn ni gael noson heb screens. A trio ail-gysylltu efo'n gilydd eto. Sorry, Dalai Lama. Da fi loads gormod o shit I wneud. And if you expect me to go without a night of Tinder, fel hen o'r night I get a booty call. Oh my god, fi'n fod yn neud e just I safio some poor girl the ordeal. Oh, because of my massive cock. Wy! Dewch I gegin, mae gen I ffwc o surprise I chi. Mi eisiau am droi'r atig heddiw, de? A dod o hyd i'r rhain. Ta-da! Board games. Oh, ti ddim yn serious. I rather watch live telly, with adverts and everything. Wel, sgynnych chi'n llawer o ddewis, achos mae Dimitri di cloeni allan o'r Wi-Fi, so dim ond free views gynna ni rwan. Fuck that! Oh, and there's one more problem though, Hugh. Fi beth I chwarae board games in my life. What? Wel, ti di ista I fanna rwan hyn yng ngwasi. Achos mae dy ben di yn mynd I gael ei chwalu gan rollercoaster o emosiynau. Wedi anghofio rhaglen y dydd yn y car.
Rhedwch yn ôl at y car ac yn ôl at fynedfa y maes. What's this fucking bullshit? What the fuck is raglen y dydd, and why do I even need it? Actually, with it, it's yn really da. W! 6 i fi, a dyna fi, yn ôl wrth y car. Suck it! Hey. If only we could see it. That's not fair. Ti'n mon yn ennill, ti'n mynd na pob blwyddyn. I never even been to the shit Welsh glass store. Monopoly nesa? Ideal. Oh, what's this then? Sut y ti erioed di clywed am Monopoly? It's Monopoly. Never had a chance to I. Man didn't care. No board game in the child welfare system has enough pieces to play with. Sorry, mate. Do gen i'm syniad bod plentyndod chdi mor anodd. You took me to see my mum in the hospital. Do? Ti siŵr bod fi oedd o? Ti'n pretty baked, to be fair. Cofiad mam chdi. Ie. Ei, sy'n ma dy fan di dydw yma fyd? Dunno. Gymwch chi'n arall? Any chance allai cael whisky this time? I be? Mae hwn lot neisiach dydi? Dyma ni. O, het i fi. Oh, fi'n ci. Oh, it's pronounced bitch, Sam. Ag i chdi, Liam? I have no idea what you're talking about. O, cyn i chdi efo hwnna de, ag os da chi'n ymeindio, dwi wedi cymryd yr hyfdra o roed rhywbeth bach ychwanegol yn eich diodydd chi. Byw hwm. Tequila. Malibu? Lemsip. Oh na, mae'n rank. Mwd dio de? Be? MDMA de. MDMA. I'm not on dawel o board games. Sut arall da ni'n mynd i ail gysylltu efo'n gilydd? Da ni'n tri yn claddu emosiynau mwy na mae'r maffia yn claddu cyrff. Liam. Gweud rhywbeth? Can I be the greenhouse? Na. Rhywbeth arall? The red house. Hotel yw hwnna a na. Why not? Achos ti angen y wedyn. Do you know what? Fuck it. Fi'n mynd i angen os fi'n neud hyn. Go to jail. Go directly to jail. Do not pass go. Do not collect £200. It's alright. Fi'n i fashion a shank a cyddi fel am bum fi. Give it a few weeks. I'll be the daddy yn y lle na. 4. Yes! Whitechapel Road efo 4 o 2 fi yna fo. 320, please. Ka-ching! Hoo-hoo. Chi'n gwybod o'n i arbed byw ar Whitechapel Road? Yep. Couple of years. Nath dad fi gerdded allan yn ni ac oedd mam yn sal. So, symud ni'n agosach at brawd ti yn Gaerdydd. And the rest is history. I used to live in London. Chdi? Ti'n mynd haro fi fel y cosmopolitan type. It was only 3 months. I was a toddler. So when my mum kidnapped me o foster home a cuddio fi. Yn squat. Gyda cult. They got a laugh though, haven't they? Chwech i fi. Gymai o. A gymai hotel arall, please. Gewch chi alw fi yn Robin Llywelyn o hyn ymlaen. Pethau da just yn digwydd i ti yn dydyn nhw. Ti'n gwneud dy look dy hun, dwyt? Dewch. Yfwch.
psychologist. Ond ti'n meddwl bob ti'n trin merched yn lengthy perthynas ti dim am ti? Say, no offense, I'm not taking life tips from someone with your daddy issues. What? Your last boyfriend was like 50. 47. And the girlfriend before that looked like a 50-year-old man. But I am sorry for making you feel like shit. I guess I make other girls feel like that too. Maybe I should look into that. Ie, fi'n meddwl dyle ti. Ie. Love you, man. Gary ti byd. What the fuck, Hugh? Oh, shit! Fuck me, Hugh. Pan bydde ti'n cheat mewn friendly game? Pan nes i ffeindio'r gem ma'n aratig, oedd hen kids twyllo fi o pan ni'n ogyn bach na hefyd. Pan ni'n chwarae fo mam a dad ers talwm. Nhw'n pwdlu gadael ti ennill fyd. Ti mor spoil, ti'n gwybod na? Nathon nhw rioed ffeindio allan na ddo. Oedden nhw'n pissed, neu'n ffrio, neu'r ddau. Well, party's downstairs, like. Ond i fod yn onest, oedden nhw wedi cael 5 pot Halloween. So, dylse bo chdi wedi sylwi bo fi'n twyllo dipyn cynt, really. Ti'n gymaint o little shit. Ah! Liam, grab the shower. Sut oedd noson Bond Games gyntaf chdi ta? Amazing. The highs, the lows. I didn't expect the paranoia and euphoria and personal insight though. Ie. Y mwd oedd y triola na de. Mud. Yr MDMA de. We had MDMA? Nice. Edrych fel bod hacker ti di roi lan. Oh, yes! O'n i'n gwybod ma fi fysa'n ennill yn diwedd Dimitri. O, ond cyn i fi golli chi dechnoleg eto de. Just i chi gael gwybod, dydy Twister ddim di cael ei gyffwrdd. A mae gynna fi 3 carton o sydd afal a 1/2 gram ar ôl. Yes. Obviously. Fine. Ond fi'n mwyn chi. Fi'n shit hot ar Twister. Lle mae'ch gwydra chi?